2nd September 2024, New York Hopi a UN General Assembly achun. Israel Prime Minister Pu Benjamin Netanyahu speech neidinga adin do achun. Assembly a hungzaw gamdang lamkai. Atam zone Assembly hall anadal hatawin ahi. Walk out abol kumwangun. Israel 10 Yemen ana etek bekinun. Gaza chunga gal abol si on. Minthang sang som lile sang ni ana thilo tai hila achu nu nau chapang zong zaw tha hi chigal ji a in le lo nei lo lakwal a hi tai America European Union chule UKN tamta ve agi saw hi tai 1st October 2024 ni ho chun Israel apat kilometer sang khat la jiget gam tha a Iran 10 surprise ta in Israel te chunga 200 ballistic missile hut khanin a hin kap khomun hi chun Israel 10 det tu ni maman Israel 10 Iran te le thudinga ki gong chai sa ka hita wetin a hin phong do pai kit nga lo na hi leisit chunga country atam zone Israel themo achanwa agal bolu anga adiwa atep jing lai jun Israel chu humpi ba kai bangin koima ging loin aki in heng pi country nga la a thum chunga gal na satain abol zom jingin a hi Middle East a agam aningli Arab country in kul Israel chu iati le hibang a thahat hidem ipga leisit chunga gam thahat tampin warning api zo nungwa zong agal bolu achi zom pi jing theiju a hidem Minthang Haokip min kahin lem ki nuwe ama sapian in Israel te thaha na isei masangun tu present situation thu zong hetlowa kho ahi Israel le Palestine hi masanga pat anaki dojing pe ahi thone tu condition a iga avetle Israel 10 Palestine te gam hi themthema ala uwa neu cha aso hi tai Gaza strip di chu aneu dan 360 square kilometer hibib ahin hi a chu chele po le ha sat namun khat hi aji chu khatlanga tui khang len ahin khatlang la Israel gam sung hikit ani lang tu a Israel ten kolu ahi thilpoi mota lebo anachi jiu hi hi zong chu Israel ten aphal pi lebo hi ji a chu international community chun the largest open air prison tin ana phong do un ahi Gaza gam hi Hamas thingnoi ho thahat na noya ahin 2023 October a Hamas ten Israel te chunga rocket sang khat wal ahin ka mo le thu na a Hamas chunga galpi abol naw chun mitham 42000 chunglam nu naw chapang jaw nan thina ana to un simsen lo akiswa ano min hi Gaza phat khat lai ja city chu tun hogem nung abang ta na hi Israel ten Hamas thingnoi ho tha chimit nadinga kabolu ahin chule kabol zomjing na lai diu ahi tin asai jun hi ale lungdon ta khat chu Gaza population hi 2017 chun 5 lakh ahin hila a chu 42000 thingnoi ahi achuti le Gaza population la a 8% Hamas thingnoi ti na ahi Israel te akun hoido nadinga Gaza te dinga lampi khat bo ahi hi chu Gaza strip ada thawa Lebanon azut no tailo ahin Lebanon zong I chom hilowin Israel ten air strike abol khum jing kinon hi Lebanon achi diule amasa a Egypt gab lut diu chuting Jordan gam ho pa diu Jordan gam apat Syria gam lut diu Syria apat Lebanon ga thung thei bib diu hi Lebanon zong Iranian back thingnoi Hezbollah tunei nanuya kit na hiwe amho hin Gaza a Hamas thingnoi ho atosot kinu ahi ale Hezbollah hi koiham 1980 kuma Lebanon as civil war achun Israel ten South Lebanon anato phau ahi hi chun Israel te kap din thingnoi khat hong ki form un hi chu Hezbollah tia anakimin sa ahi hi chini kho apat chun hi chi thingnoi group Hezbollah ho chun
Lebanon anato phau ahitai amohoi hi Lebanon army ho sanga thanei zo ahi Israel ten Hamas thingnoi ho chunga gala hin bolwa ki patchun Hezbollah ten thangphung tein Palestine te a support now ahin phung do tawin ahi hichun Israel ten 17-18 September 2024 chun Hezbollah te chunga pager attack anabolun sang thumwal pager le radio set thakhanin anapu ke sauna hi Hezbollah hon hichi thilsu hi Israel te anongo pai ngalun Israel te rocket anakap khumun ahi Israel ten anga ngau chu ahung thuntan hi Israel ten South Lebanon airstrike anabolun hichi operation achun Hezbollah commander Hassan Nasrallah chu anathapi un ahi alang khanin Middle East country hon gal a kho sit ka a su thip ding anangai tu un country chum min jong Israel na to chu demna anabolu nahi America ten Gaza a Palestine te $300 million ki thopi vet sanan anapi vin ahi 7 March 2024 ni kho chun US President Joe Biden chun Palestine te ki thopi na dinga military port simding anaphung do in chuzong le $53 million anapi be kinun ahi hitabang chun gamdang hon jong aki thopi win chule Israel chunga demna thu sangta anaphungun ahi hitabang a country izat ham khanin demna asim zo nungwa jong Israel te nungchon lovu hintem hichi si hilovin UN United Security Council azong thumvei pansa kisei hitai hichi UN Security Council hi gamtamta lamkai ho ki khom jiwa vote a thawa atam zo zo thu a chu chi jiu hi hichi a kilol tha na chu hichi country chun azui ji hi ahin thumvei pansa gal ceasefire agreement wang in USA in ama ve to power mangchan anasumang jin ahi Stockholm International Peace Research Institute research dungzui chun 2019 apat 2023 ki ka Israel ten mancha anacho ho chu 69% US akon ahi chuzong le kumsi le America ten $3.8 billion military aid dingin apeji win ahi achuti le ipibola USA ten hibanga Israel chu athangphong ta apan pi ai dem America hin Christian United for Israel kiti organization khat aumin leisi chunga hichi a member hi 10 million ahlingzowin hi hila achun American politics a millen milal hojong azawin hi amho hi Zionist tin jong akihe hichi Zionist ho hi America government adei dan tawa thilabol sa jiu hi hichi ding chun committee khat asim kinun hichu IPAC American Israel Public Affairs Committee ahi hichi hi leisi chunga largest lobbying committee ahin America Congress chu adei phat phanwa alunggelu adei sa ho abol sa jiu hi chisi ahi lovin US general election a IPAC hon support abol ho 98% akai jin ama ho hin Israel te a support ho akai nadinga na ato ke uhilovin Israel te dodal an tong ho jong election azolo nadia na atong ki jiwin hi hichi IPAC ho hin Israel te thangphung tein support ahin bol pantawin Gaza a Israel te bom thale human rights violation ji in South Africa ten International Criminal Court ICC a case file anabolun hichi ICC hi UN noiza ahin American direct control abolo ahi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel lamkai lubu tampi maddia order ICC in abol go chu America ten ahead phanun 24 April 2024 sun ICC a chief prosecutor Asad Karim Khan chu 12 American senator hon gi cha ana anabolun hichi le khathot achun if you target Israel then we will target you tin akisunin ahi
America ten Israel akitho pi jingna azi hi Middle East country a America atosot Israel bo a hi pathianin a hlen tum nam chu iti hi zongle aman apan pi jinga van noi mi him dang sanga adup sang jing ding a hi achai na chan ge ne hin ngai pi ji in na chunga ke pa thu ka hin sei ki ne na ngai no ma hi le like share subscribe nei na bol pi ki nin tin ka hong ta ve ka ki pai